Srbi koji su objavili čitulju Pablo Escobaru. Da li ste znali da je 1993. neko stvarno izdao čitulju za Escobara na našim prostorima? Dva lika su 1993. čitala novine i vidjeli da je umro Pablo Escobar. Pošto tada generalno nisi imao nešto novo da radiš kad ti je dosadno, Dejan Jelovčić i Davor Obradović su odlučili da odu do ljudi koji beleže ko ide na čitulju za novine Politika i predaju čitulju Pablo Escobaru. Nisu imali sliku pa su samo ljudima tamo pokazali novine i rekli evo ljudi piše da je umro, hoćemo da mu damo čitulju. Ljudima u Politici je taj dan bilo dosadno također verovatno, tako da su oni to stvarno uradili i sutradan je izašla čitulja za Escobara u novinama Politika. Godinama kasnije Milorad Milinković, režiser, je video ovu priču i želeo da napravi film o tome, a vi sada možete pogledati epizodu Cinemetra na kanalu Cinemetar, Miloradovog filma Čitulja za Escobara. Ovo nije klasična komedija, ni klasična romansa ili šta drugo. Ovo je skup više grupa, više mjesta i karaktera, sve okupljenih jednom okolnošću, čituljom za Escobara.